Fiona, what's this for? TV? Me. The news. College. Free news. Te kaupapa nei, ko tātou tētahi konohete, hei whakanui te kaupapa o te rao Waitangi. Aha ko āhua tōmua, e hare tēnei te rao Waitangi, o tira ko te whakaaro nui kia whakatūria tētahi konohete, hei whakanui te kaupapa. Nō reire I whakaaro mātou o te Wairua Reorua, me tautoko kā tika. Nā te mea, ko te painga o ngā kaupapa pēnei, he whakakotahi te iwi, he whakakotahi te hapori, a whānau ko nei. A waihoki rā, ko tētahi o ngā whainga o te Wairua Reorua, he whakakotahi I te hapori nei, I raro I te maru o te reo Māori. Me ki, mā te aki, mā te tautoko, mā te taunaki, I te huga e hihi ana ki te whai te reo. Waihoki rā kia ke eke tēnei hapori ki te taumata me ki he hapori Reorua tūturu o te Wairoa hei te tau 2040. Nō reira, ia kai konei mātou ko hara mai ki te tautoko I tēnei kaupapa. Kare no te nuinga kia tai mai, he tōmua tonu a Otira, kare ro ka timata te konohete nei. Mama kai te maunga, ko nuaka te aua, ko ngā tau, ko mama kai te maunga, ko nuaka te aua, ko rākai pāka te iwi, ko kaungunu te iwi. Ko wairo hopu pu hōnene. Yeah, my hapuni. Ko Cassidy tokuinga, ko wairo. Ko nuaka, wait, nā ama, tera pau gonna shine my cheeks. O mā tēnei o Reorua, ko tētahi o ngā tino kaupapa ka hāpaitia e mātou, ko te whakarere ngā haki e aki ana I te hāpori o konei, ki te whakamahi te reo Māori. Me ki te whakamahi ngā kiwaha, ngā kōrero o te kāinga nei, ngā whakataua ki te harani. Nō reira I ngā tau ko te haki nei, e waihangatia wētahi haki, e whakātua nei wētahi kōrero pai. Kōrero ngāwari, poto noi ho hoki, ngāwari noi ho te ako. Ko te kōrero nei, tātou. Nō mua hoki I tēnā kōrero, nā tātou take ki kōrero mai. Tātou, taihoa. Nō reira, tēnei te mihi atu kia koutou. Welcome everybody, on behalf of the Wairua District Council, to this space which we call Library Green. And for those of you who don't know, this area here used to be called Mānukanui. It was a kāinga owned by a chief called Twr2040. So on behalf of the Wairua District Council, welcome. As a direct descendant of Twr2040, I'd like you to know that you're very safe here. So no talk about urupas or anything like that. This is a kāinga. Ka pai? All right. So I'd like to introduce my cousin. Do you know anything about this bilingual strategy? No, not really. No. They want us to be speaking by 2014. No, 2000 and what? 40. 40. And that's about it. Did you just go away? Yeah, I reckon it's a good thing, but like we've lost a generation of the ones speaking Māori, haven't we? You know, like my father and that, they were always told if they went to school and they spoke Māori, they would get the strap, so they weren't allowed to speak Māori at school. So that's a generation lost, and it's good to see it coming back. Yeah, I think it's going to be a great way forward as a community for us to become that bilingual part of it. You know, Wairua is a very sort of forward-looking community, and I think it's just another way that we're going to reach back into the past and bring the best into the future. So I think it's a great initiative, and I'm going to be really on board. I know that I need to do something about it because my reo is pretty basic. So I might have to enroll in Te Atan Rangi this year and keep improving it. Hey, so the organisers asked me to come out
and talk about something off the top of my head. So I'm going to talk about dandruff. How's everyone out there? Pardon? Ko tētai ngā tino kai tautoko o te kaupapa nei o te reorua, ko te kaunihero o te wairua. I tino tautoko rātou i a mātou, kia hangai o nei haki. A waihoki rā, i roti a rātou tikanga, te wātaka o ngā kaupapa ka whakahaere hia e rātou i a tau. Ko whai wāhi hoki wenei me ki te whakarere i ngā haki. Nō reira mō te kotahi marama, i te wā o te hōtoki me ki te wā matariki, i te timatanga o taua wā o te tau. Ka rere ngā haki nei mo te kotahi marama. So I'm just going to introduce Craig Little whānau, just to give up a few words. I wonder if we can coax him in to sing a song. No, not going to happen. Ka pai, he said yes, I'd love to. Okay, ladies and gentlemen, His Worship the Mayor, Craig Little. Kia ora, Dwayne. Hey, what a wonderful afternoon. This is just perfect for Wairau. You know, the old saying, tau, 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 tau. It's bringing us all together, and this is certainly doing this. A big thank you to all the singers. God, you guys sing well. Thank you very much. Dwayne said he's going to sing the song for me afterwards, but like I say, I'm going to be short and sweet, but this is just fantastic. Long may it last. Thank you, David and Joan, for doing all the hard work behind the scenes. You can have a week off. Yeah. But all the best, guys. Have a great night tonight and really enjoy it. And thank you, Dwayne, too. And you can sing my karakia, bro. Akuane. Later. Thank you, Your Worship. Today is it's a pre-gig to Waitangi Day. There's going to be no Waitangi celebration here. Wairau didn't sign. So this is it's a pre-Waitangi celebration. It's starting to something. It's a start, yeah. And it's actually the first time something's happened here. Since we've been here, nothing usually happens here in Wairau. So this is our first. Cool, yeah. So the Reorua, I think Wairau is probably one of the few communities that have taken on the challenge of building te reo Māori, revitalising it. And when you look at mahitahi, it's also called tahitanga. So mahitahi, if you take the arapautama, it goes up and across. So when you sort of reach a point, kind of achieve the next goal, and then together you think, how can we attain something higher? So it's like grasping onto the next stage of who we are as a community. Over the past few years, you may have seen during Matariki, in the middle of winter, these flags fluttering above our bridge. What these flags are about is about bilingual Wairau 2040. He mea nui tō tātou reo Māori, he taonga tuku iho, ke kaha tātou ki te kōri te reo aha ko iti, he pauna motone. So no matter how little Māori we may know, it's important as part of our identity, not just as Māori, but also being te Wairua, because we've got a lot of brown faces here, whānau. Hei te pai, tēnei. Wow, I don't know the rest. It's good. Tautoko katoa i ngā kaupapa ka hāpai tia tō tātou reo, aha ko reo rua. Ko taua reo rua tanga he pai mō ngā taone. Ko te tūmanako tono kei roto i ngā marae, ko te reo tuatahi o te marae. Engari roto i ngā taone, ko te reo pāka, te reo tuatahi o te taone. Koe no, mā te reo rua e āhua whaihuarahi nei kia whakakotahi i ngā reo e rua. Ko ngaro haere hei, he titi haere nei, ngā kaumātua, ngā pakeke. Engari kaha tonu ngā whānui ko nei ki te whawhai kia whaihuarahi ngā tamariki ki te mau, ki te kapo. Te tātou reo ranga tira, hei oranga moa pōpō. Ko te tikanga he ruirui kākono ki roto i te hinengaro, te whatumanoa, te ngākua, te tangata, ki aoroha ki tō tātou reo kā mehemea. Nā te mea he mea nui, kia hāpai tia te korohia o te reo Māori konei. Mō wai nena. Ka tamariki ngā mokopuna, ngā uri o te kāinga nei. Ahakoa, mena kai konei e nohona, kai wāhi ki rāne e nohona. Ko te reo Māori te tino. He te kuaha ki tāo me ki, koera te kuaha ki tāo. Ladies and gentlemen, in the pink. O mai te piki paki whānau. Just 1 minute. Sorry, the bass player's a couple of bars behind at the moment.
That's better. Now he's ready. Must have a drummer. So then I say to people, how many reo are there? So then they start counting. Tuoi has a different dialect. Te Aotearoa have a different dialect. Ngāpuhi have a different dialect. I said, no, you're not listening. How many reo are there? This is a reo all of its own. Ngā ngā whakairo. Nā reira, kia au nei, ai, kei te tika tēnei wāhi kia whakatupu, he hunga, he hāpori reo rua. Arā ko te reo Māori I te tuatai. Kātahi ko te reo Pākehā hei tautoko. I think if you're interested in it as a language, you sort of want to learn as you go. Yeah, I think Wairoa is a place where you do get it more than perhaps many places anyway. So yeah, it's just start to absorb it, I guess, through daily life. But I can see myself going back to school, and yeah, it's pretty hard when the mokapunas kororo Māori to you, and you don't know what they're talking about. Ka taia ngā tauiwi, ka taia rātou te taumai ki te Wairoa me te ako. Nā tērā, mena ka tīmata I te Wairoa ka puta ki te motu whānui, kia reo rua katoa tō tātou a Aotearoa. Mum tried to teach us reo, but we sort of retaliated. It wasn't a thing that our friends spoke, so we didn't learn it. And now we're paying for it. We're becoming the kaumātuas on the marae, and we can't speak the reo. So, ki tuku whakaaro, he ahua kino nāt mea kua ngaro nā moa, kua mati te katoa. He ahua kino tērā, piranga ki te rei moa. Kia pakari te reo, kia ora te reo, hei pāinga mō rātou a tātou taunga. Tērā wā mātou mahi, he whakarite te huarahi kia whai pāinga mō a tātou tamariki mokopuna. Nā te mea tere nā moa, he aki tere rātou, whai kia nā moa. He mea tautoko nā te maanga. Hei pāho.